والرمان دي إسلامات الأرقاد الدبو إمام مسلموتا رساسة كلمه منا مسكينات رزقك النبو كيتي ربي موتي الرابوري ورد المليات بين خيري يا ربتي بيتا مسكين أمتا أتم دين الراك بيا قفتا رامتا كين يدعي فرماتا نراك أبو رحماني جالا خلقي محمد مبارك 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 يقول في بويا كي أما صلاة نقدر مين كلا مو تيجي كذا ويسي نقابل دون والله يوم الله كلا مو تيجي كذا تجري مو تيجي كذا نقابل دون أبى أمي يا ولد ربي جل ما كقول أنا هو نم وهوندا كوبي إيه ستير mana guututti shiboorra deeme. Samiir maal dhoofte? Asliin isinis hin beektu. Kun bakka anaaf asliin teenyee qaamalaa eebii dabarsaa turre laa fuula. Askiram kaine open. Waa inni fakkaate. Beeksanii laa. Amma kilaasii kee kana keessan jira. Kilaasii kana fuulii dhimma biraa wal jalaa qabaattani. Karaa biraatiin kuttaa. Wanni mana ofirratti guban hin jiru waan nageenii barreesseera jechuudha asliin. Argitaniittu. An maal barbaacha? Waa tokko sirran barbaadu. Sini galee. Ammas boris lakkii bo'allu yoona jaallatan alhamdulillah naa jedha yoona jaallatan alhamdulillah kan rabbiin ilmoo koo baasim takkaa haadha manaa kiyya takkaa ilmoo kiyyaan gadi bahi jedheen beekuwan kaleessa garuu akka carraa ta'e jechuudha kun waas dhiinna taajjaba haadha manaa kootti hin bahin jedheeni namni maallaqa kaan addaa ergee fi jennaan bahi deemii bashannan hin jedheeni rabbii ilmoo koo naa baasiyan rabbii kootiif asuyyuu dhiibuu malee an gargaarsi kana caalu hin jiru. Gargaarsi kana caalu hin jiru. Ani tulmu ilmoo koo garaa akka itti argadhe. Waa hedduu dhifaa jaasliin mataan isaan beeka reediin hin beeka. Ani osoo ilmoon koo mana keessa jiraatte kaleessa ofiis gubadheera wayii mucaas immoo gubeera baasuu jedhe jechuudha. Kanumti an wallaahi akka waan an du'etti allaalaara. Kanuma rabbiin haadha manaa kootiif ilmoo koo na hambise. Galata kee yaa Rabbi. Wallaahi galata kee yaa Rabbi. Rabbii balaa kana keessa haadha manaa koo daa'imni kootu mana keessa jiraate jechuudha. Amma maal ol naguuraa jira kasala ol naguuraa jira kunoo ijoolleen haara argee gareessa mana yaala nageessan asliin ijoollee oromoo kutaa 11 dubartii dhiiraan dhufanii ilaalaniiru kasala ol na deebisaa ture wanta nama gaafadheen jiru eenyu waasin gaafadheen rabbii sodaadha maqaa kiyyarra naa seena awwannan barbaadu hin jiru duudee ammisaantiin isirran barbaadu ifaajeen tolfadha أدرى ربي ما قال قرنا أبوا مبارك 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 يقول ربي يقول يا كي أما صلاة نقدر بيه كلا مو تيجي كذا ويسي نقابل دون والله يوم الله كلا مو تيجي كذا تجري مو تيجي كذا نقابل دون أبى أمي يا ولد ربي جل ما قال قرنا أبوا نبيتر ويسي نبيه ما قال قرنا أبوا ويو موه موه Mubarak. Oye. Era tokko farati Naziri yoo taate Naziri anaanu namni ni wallola ni jiru miidiyaa kanatti maraatu beeta. Maraataa hojiiru fi maraachiin tokko jedhu. Lammaffaa isa balaa ibiddaa kakaarabaan qabe manni kun mana citaati miti. Namni yoo fedhe yoo ta'e namni ibiddaan qoosu hin jiru. Firaankiin qoosu. Saa ibiddaan jiru kakaarabaa hin jiru baga rabbi si oolche baga rabbi fi ilmoo kee oolche innaa wanni mootuu atillee gargaarsa nama gaafatu miti yaaddes hin jiru mana arabaa ka gubate qalamii dibuudha gidaara qalamii irra ooloo jedhe amma reef nasrii faantu wanni gargaaramumaatu jira jennaa wallaa an kamatiin mirti kana ummaa wanni gargaaramu barbaachisu qalamii arabaatiif ka araba bakka deebisuudha jedheenani waan poostii nasrii farka kanaafi nama gaddeemtu osoo nyaatu waan hin nyaanne fakkaatu kanama HIV qabe kana faa nama gootee maras achis ta'u Nazirii nama gargaaramutu taakkoo ta'u malee isaa takkaa nama gargaaru waa takka gargaaru hin agarre waan ta'eef lama natti deebi'e asli ati rabbiif jecha hin dubbatta haqa jiru jechuudha lama natti deebi'e natti kanaan dura yeroo ijoollee Aishaa Amina ijoollee arsiitiin beektaati argitee halkanii guyyaa kan ta'aa ture deebi'ee immoo miskoo abbaa nagaa hadha kaan aadaa jirti Aishaan Faransaay jirti Aminaan Jarmanii jirti hadha eenyummaa fudhatanii viidiyoo sanaan ba'aniiru maal jedhaa ture maallaqa uummata Oromoo irraa nyaachuuf malee kijiba googilii irraa suuraa kana fide jedhee sagalee natti ta'aa ture an viidiyoo isaan qaba Afrikaa jechuudha
ijoollee Oromoon Liibiyaa keessaa baasisuudhaan halkanii guyyaa bu'aa ture. Maallaqni immoo akkaawuntii korran galu as. Maallaqni akkaawuntii kun amma bilbileessa keessa obboleessa ijoollee asii yoo taates intala fi jimmaa yoo taates jechuudha. Maallaqni akkaawuntii abbaa kootii irra galu hin jiru. Karaa kootii irra galu hin jiru. Gadi ba'ee Ameerikaa keessa taa'ee foon nyaata. Waan inni naan jedhaa ture meseenjeriidhaan ijoollee shamarranii ijaaree maal jedhe. Oromoo ijoolleen sadii Liibiyaatti namtee hin jirtu. Ijimaan maallaqa si nyaataa jedhee maqaa balleessaa ture. Baaseen Liibiyaa keessaa baasee ati kijiba naan jedhime ati jirta. Dhugumatti yoo ilmoo keetti jedhi kijiba jedhi. Ijoolleen sun baatee moo baatee as. Baatee hadda miskuu abbaa nagaa ittan dawwala. Miskuutti nan dawwala amma bilbila kiyya bira dhaqee meseenjeraanis tiktookiidhaanis siniifan fida. Miskuun adda kaanadaa jirti. Rabbiin carraa godheef jechuudha. Ani inni sagalee ta'e kunoo as keessan taa'aara amatameera. Ishiin boolla keessaa baatee kaanadaa jirti. Aishaan Faransaay paaspoortii fudhatteetti. Gurbaan immoo maallaqa jaraa nyaatee gurgurate sun immoo rabbii isaa fadhiisu. Gaafa inni bishaanitti galee gaafa jarri baanu bishaanitti duudhaa du'e. Maallaqa haqqii jaraatirra jira. Isatu kafaluu dinnaan ijoolleen gurguramanii maallaqa jaraa kafallaa jedhanii maatiin dhufanii dhiifamana gaafannaan ijoollee kanaan agganaan jedhe. Ijoolleen kun maallaqa keenya fudhannu malee jedhanii fudhatanii irraa kafalan jechuudha maatii. Warri mucaa kanaaf beekamu akka inni maallaqa ijoollee nyaatti beekamu. Kana hunda turra gaa qabu hattuu jedhee naa rabsaa ture. Amma immoo wanna tokko gadi ba'ee dubbannaan innis gibraa baroottiisas jala deemanii waan jala jalaan dhaqee ilaalii atuutti hin teetta waan itti mamuu qabu. An obboleewwan koo wallahi wabillahi miiraa tokko nama tokko irraa hin gaafanne hin gaafadhu akka maqaa kiyya hin dubbanne nam tokko. Maqaa kiyya akka nam tokko hin dubbanne hin eeyyamu an. Hin eeyyamu akka nam tokko maqaa koo dubbatu laa waa'ee gargaarsaatiin hin barbaadu isinirra gargaartan fedhu. Du'eessa galgabadda malee qalamii namichaa dibeetanii ba'ee bakkee irra jiraadha warra kootu ijjiin sharaa hidhadhe yoo inni naqeta. Sumuunii ammis saantimii hin barbaadu gargaarsi hin gaafanne silumaa. Sinii galee. Amma baruu beena waa tokkoffaadha. Rabbiin samiif dachii uume arga. Oromoo guutuu jala ture kubbaa laalaa turre kumbalaa ibiddaati. Warra adagaa ibiddaatu dhufe. Rakkoo miti. Ambar kasillimii asiin daraja irraan fooqiraan osii dhibaa jiru kana ijoolleen akkiti viidiyoo waraabulu yaadachiiftee yoo anaa quba qabne ka hiriyaa mana keessaa qubataa jiru warri miidiyaa kun karaa waliin jabaata laayivii dabarsaa jiranii jennaan yaadadhe viidiyoo waraabe waan kanaayyuu sii galee. Soo kanaafi ati waan kana rabbi tasasitti fide rabbi si baase rabbiin immoo warra kaayiroo keessatti sii kophaa kee mana jiru kaaraba olsiisee ibidda qabe isaan dadhabu nama si miidhu si zollumu rabbitti agardeetu dhiifadhu kan ofirraa dhoogi garuu bakka kennitee fi ufin aarsin hin booyin mirga dhaantummaatti dhagahamin. Maa isallee yoo taate ministirii isaan beektu nama gumaa obboleessa ofii baafatu dadhabee ajjeeseetiin gumaa baafadha jedhee shugguxiin nu agarsiisee biyya galee koo farshoo dhugee deebi'ee bara. እንደዚህ አይነት ሰገጤ ያኔ ማርሲ ዴቪስ ኦፊ ከዲት አይ አም ሶ ሶሪ አዝናለሁ አከ ዶክተር ይተፈለጥ ወላሂ ነማ ዋና ከራ ከነፋ ነማ ቶ በቃ ቀላል አርገዮ ወላሂ ያሪምት ይገላ በቃ ወንድሞቻችን በአማርኛ የምትሉት ትላንትና ማታ አጋጣሚ ሆኖ ባለቤቴና ልጄ ቤት ውስጥ ነበሩ። እኔም ቤት ውስጥ ነበርኩ። በ10 ደቂቃ ልዩነት ወደ መዝናኛ ቦታ እንዲሄዱ ብር ሰጥቻቸው አወጣኋቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከተጋባን እጃቸው ነው የምወጣው እንጂ ውጡ ብያቸው አላውቅም። ግን ትናንትና አላህ ጥሩ ስራዎችን 2 ከይር ስራዎችን ሰርቻለሁ። ወላሂ ለዛ ብሎ አላህ ያተረፈኝ እሷንና ልጄን ህፃን ልጄን ይዛ እንድትወጣ ፈቀድኩላትና ወጣ። ከዛም በኋላ እነሱ ወጥቶ 10 ደቂቃ ሲቆይ እንደምታዩት ቤቱ ማብራት ተነስቶ መውጫ አጥቼ በር ላይ ነው የጀመረው መብራቱ። መውጫ አጥቼ ስቃይ ውስጥ ነበርኩ። ዶክተር አስሊም እዚህ ያሉ ወንድሞቼ የካይሮ የእሳት አደጋ ድርጅት ጠርቶልኝ ጠፍቶ ማታ አላህ በሰላም አሳደረኝ። ሐኪም ቤት ሄጄ ድምጼ ምናምን ዘግቶኝ የሚወጣውን ካፌ የሚወጣውን ጥቁር ከሰል ነው ውሃ መሳይ ለዛ ሐኪም ቤት እንትን መውሰድ አለብህ ኦክሲጂን ተብዬ ኦክሲጂን ወስጄ ወደ ቤቴ ተመልሼ ገባው። አሁንም ትንሽ ቅድም አዞሮኝ ነበር። አሁንም ሐኪም ቤት ቀጠሮ ወስጄ ሐኪም ቤት ልሄድ ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን
እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። አላህ ኸይር ስራ ትናንትና የሰራሁት ኸይር ስራ ተቀባይነት ስላለው ነው እንጂ ከዚህ ውስጥ ይወጣል ተብሎ አይታሰብም። ትናንትና ቤት ራሱ ገብቶ እና አስሊ ራሱ ቤት ገብቶ ሰይጣን መስሎ ነው የወጡት። እንኳን እኔ ውስጥ ኑሬ ይሄ ሁሉ ተቃጥሎ ደርሶብኝ የገቡት እያስታወቁ እያወጡ እያመማቸው ነው። አብዛኛው እያመሙ ነው የወጣው ማለት ነው። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በሰላም ወጥቻለሁ። ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ሁላችሁንም የጠየቃችሁኝ፣ ሁላችሁንም ዱዓ ያደረጋችሁልኝ፣ ሁላችሁንም ወላሂ በአላህ ስም በእኔና በቤተሰቦቼ ስም ላላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ድሮንም ታገኛላችሁ። በዘር በሃይማኖት በብሔር ለይቻችሁ አላውቅም። ሁላችሁንም ላላህ ብዬ ሰው ፍጡር የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ ስለተረባረባችሁልኝ በሚዲያም በምንም ወላሂ በጣም ነው አመሰግነው። ደስ አለኝ በጣም። ለካ ሰው አለኝ፣ እኔ ሰው ያለኝ አይመስለኝም ነበር። እዚህ በተለይ ካይሮ ላይ በሃይማኖት እና በዘር ሳይለያዩ ሁሉም ሰዎች ሁሉም ተሰብስቦ መጥቶ እኔን ለማትረፍ እና አስሊና ምናምን መስላል ይዞ መጥቶ ከበለኮና በኩል መስላል እያያዙልኝ ነበር። እንደምንም ርቀትና አብረን እንወድቃለን ብለው እየታገሉ ነበር። ወላሂ በቤተሰቦቼ ስም በጣም አመሰግናለሁ። የተበላሸው ንብረት እንጂ ህይወት አይደለም። ዋና ደግሞ ህይወት መትረፉ ከሁሉም ነገር የልጄ ህይወት፣ የባለቤቴ ህይወት፣ የኔ ህይወት መትረፉ አልሐምዱሊላህ። ምንም ነገር አልሆንኩም፣ ምንም ነገር አልደረሰብኝም። ቤቴ ምንም አልሆነም፣ እኔ ምንም አልሆንኩም። አልሐምዱሊላህ በቃ ይሄን ነው። ስማ ካሌዛማ አሪክ የለይት ደብታ በይታ ቀበኝ የለህን ደቢያ ወጋ ደም ኢትዮጵያ ና አብዱ ሰባ ከናፊ በራቹ ከና ከሚላልተ ዋይ ኢብደመነ ከይቲ ከና እጀ ሲያሰት ይላለ ጎቲ ሙጫጎት ሙቴሳ ስላ ጀሪ ቃተም ማለት አነዲ ደማለ አሚን አሚን በሪላ መፋል ላላ ሙጫፊት ፊና አሪክ ረኮላም ወላቹን ኬሳ ፎሊና ጃላ ሙጫላ ገለቶም ልፋደ ወላሂ ናጅራት አፌራ ሀቢቢ ወላሂ አኔራ አሚን ሙጫፉ ይገልሽ አብሽር ቴንክ ዩ ገለቶም ቴንክ ዩ ኩኖ ከነጋ ነምኒ ኢልሞ ቀበቴ ኩሪ ነው ተዋሙዘ ላላ ቱሬበር ማ አስላበደ ሲትያራም የሮሰናን የሮኒ ዩሰና ሙዜ እንተናራ ጅረን ሴኔ ሶባዘ ያኒ ስልሚ ያና ማብዱሰ ካቱር ተቀርዲሱ መደት እጀ ሲያሰት ይላል አቺ ባይ በሪ አከነ ጩፌ አከነ በኔተንይ አዳበደ ቲዮታቲ ኩኖ ለፈራ ያ መስሪ ያ ጀማ ኡጀና መስሪ ለከሮ ለማኒ አሲ አሪ ዱፌ አሲትስ አፉረን ትኩቴ ናና ሲት በቀደ ሆኖ እላ አሰረበ ኡታሉ ባንቶረ ጋላ መጨረሻ ውሳኔን አሰረበ ኡታሉ አፈን ሸራከና አከነ ኩቴ ሰከና ወልደ ቢሴ አሲምቡ ባንቶረ ሜረስ ኪ ሳንኬሰን ሲኒ እንትና ነርጌ ማኔ እንትና አቺራ ጋሪ በካወነ ወደ ገቃቢያ ማጅራ ለፈር ኩራዝ ለ ኦኬ ካናራ ከሰም ወሬስ ብሎ አደርጋለ ስልሚ አርግደ ኩኖ ላል ካዝልሚ ላል ስልሚ አቺ ለፋ አረባ ከረነ ፍኔ አቺ ዶልከነ ሙጫ አቺራ ነው ዘንዝብነ ወይኔ ነሸወደ መሲ ቱቦ ከነ ቀበ ሙጫ ደቡን እንደንዳን ቱቦ ማረ ሙጫ ዩ አቺራ ነው ዲብነ ባፍነ ሙጫ ዳይመ ራፉ ዳይመ መነከ ነው ይራተ የነ አርግተ ሰሙነ ሞጋ ደምቶሮ በረተ የተማረ ወላሂ ናን ነው ናን ዋተኩ አብዱቴሪ ሰልታሊ ናንጀሮ ጎማርገን ካና ቀበደ በቃ ወራው ኡታሊ خلاص እንጨጨብ ደመለ ናንጀሩ ሽቦር እጭቴ ከነ ጋርታላ ሽቦ እጭቴ ከነ ጋርታ አነኩት አቤ ከነተራ ኡታሉ ሱብሃንአላህ ሽቦ ከነ ኩቴ በቃ ከትቀበ ሽቦ ከነ ቀበ በቃ ሲንገዲዋ እናቱ ወንዱ ዘንዱ አይለተ አልহামዱሊላህ ያ ረብ ጌታዬ ሆይ አማኑ ቢይታ ኢትጋባታምቶታ አደጋ ይብዳ ሹማም ነው ሰው በየፈረንጅ ይጅራኔ ሀጋና ያሊ ጎዱ ከነ ሰሙ ቀባችሁ ከነ አገርቲ ዘማና ፈብዱ ተይወንኩ ሙታንቶ ፈረንሳይ ከኔ
mucaa Faransaay tokko hambisee mootummaan Faransaay ofitti waame mucaa kana